gongke ko uनको noy maram tikin apo kuak kata chitan reki pustuat bona je jahai salak bo ropora uni unak dhari setere dorkar unak gahir sambawe dorkar je dela bes kami lagi nito bo tarama bes bicar bo apnara ar jahat na ape no ako pe celu ka bakan pin jahat na nijes hol menak ko cedak no bes bicar babin apnara cedak no babin lay ako cedak abo talare yange daram ko leka pe tinguna ado chet bin menia समाज बंचाव bo se babon bancaw abo laha dorkar se bangge mane samohik bhabte ado madam tikin tabo onde dhari abo katha setel lagi noa mitta gadi best point kin liat bon gya to jahat na ge jahay sala yukti torko dhari bo chalak kana uni katha katha te abo bo mane bo bohok bo tirup dareyak kan taya enkhan uni do unak dhari abo bo aguiya tela nit te bo tarama ar unak dhari uni bo setel dareyai khan do uni ona thik e bujhewa cheda aj hobo metaya jodi am noa bam patiek kar bam noa bicar nito mane accept karte bam talam khan joblo okaset bo talaman lein okoy bo panjaya chet bicar te bo panjaya kintu noa dorom ko asa basa jodi ko ma panjaya dorkar ado nona dhari abo nuku eta songgothon rena ayuriya ko abo bo seter koa nuku bo ortut koa ona balik hisa se bicar khon jahan hisa se ona metang kaat leka tinggu kana ona khon note bo or param ko nuku nongka bujhew sujhew kate ar madam tikin tabo noa hokin clear ket bona jahay ko ge jahat na ko qualify akat jahat na ko ol pada kat chakri nukri akat jahat na degree ko hasil akat menkan ako ব্যক্তিগত lekate ona do ko pada kate ko hasil dare akat menkan somaj lagi te do te abo degree chio kat bon ge gongke tikin noa do adi sari katha ko padam tikin kin liat bon ge senggel rin kamiye ko salak do jahatin marang degree wala ge gongke tikin jahat degree emakar puna ona salak do fail ge marap ako ado ona lekate ge te abo one je gongke tikin kin lay akat puna je sahos ar somoy ar gian do teheng menak tabuna menkan sahos menak tabun rehon somoy babon emi to onkan katha bahkan abo somoy ar sahos ke sath jodi jahan gian jahan degree abo kin emakawat puna jahan lekani ge bai tikeu dareya bai tingu dharaw dareya ado tabo manwa madam tikina katha noa bo anjom kiya ar manwa noa kin men ke tabona je August 9 Biswa Adivasi Divos idi kate gongke tikin teheng kin lay abon bakol bakin lay abon menkan abo lekate ona rena karya karma ko kami hora lekate nyelok lekan kami hora ko abo prostapo doho dareya ado thik tabon mani to abo talare mai kin hije ka Hajam Hasda bohor da bolok gongke tabo ma gongke dito bina katha menak khan bo anjoma Hajam Hasda gongke tabo anjomok kana ado pale bhulte mai kin hije ka ado ma aborin gongke ko bang thir kate apana pina katha ko report ko bodoy ma ado koy ha babon rod kan te tabo
kin lagi tabo katik nyum lang katik ho kin kan tabon tenda Narendra Hemrom gongke tabo single president Odisha ada mase gongke judi bin anjamet tabon kan tehnya bina katabo anjema Salam ko Johar. Johar. Nua singgir jumre selekan jidonga disom gomke sauntlate Madam Sumitra Murmu ar sanam poin patakon Dular Johar ing Narendra Hemrom Odisha single president ado ing patakon tabo nito laginte nooy Madam Abu ko samangre jahan tinaak katha ko layat bona je nooy Biswa Adivasi Divos 9 Agust chetan re jodi bon uyaret khan suggestion lekate bon em dareya ar sahib tikin dan ha akina suvidha ko nyel kate akin ha son ona chetan re ar baki sandesh jahana emok sana kin kan kin ema bona ado noa chetan re do inya uyarte Biswa Adivasi Divos abo Adivasi Sengel Abhijan pahta khon abo Adivasi Samaj talare bon kami kana Adivasiya भाषा भाषा जति धर्म मन सम्मान bancau lagin jahat tinak bon dareyak kana kami kana bon men ganoa nitok lekan somoy re adigan songthon Adivasi Samaj talare ko kami kana menkhan poster sahih noy aboge gomke ayurte Adivasi Samaj bancau reyak jahan agenda ko Adivasi Samaj re agenda bon sab rakap kate bon kami kana ado nongkana kami hora bagi songthon ayuria koten bang nyelok kana ado onate abo Adivasi Samaj talare jahan bon kami kana noa agenda abo lagatar rakap huya bona लगातार नोआ लगिन abo कार्यक्रम माध्यम te highlight te huya bona ar noy Biswa Adivasi Divos noa do miti abo lekan Adivasi ko lagin adi marang sujog kana je Adivasi nyutum te pura dharti re Adivasi ko न्याय अधिकार सुरक्षा सम्मान लगिन ते आदिवासी को आशा भाषा जति धर्म मान सम्मान बांचा लगिन ते विश्व स्तर रे इंटरनेशनल स्तर रे जहां दिन घोषणा करना ओना दिन रे अबो मनाव बन और मनाव रे उद्देश्य अबो अडिगान नो मनारे जहां कार्यक्रम को अबो बन साब रकाब लेया नो जून 30 जहां संताल विद्रोह ताहे कना ओना रे हो अबो एजेंडा बन हाईलाइट किया उनका के आर हो नो मिटी विश्व आदिवासी दिवस अबो बन मनाव आर जहां विश्व आदिवासी दिवस nyutum te आदिवासी घोषणा पत्र यूनाइटेड नेशन पाहटा खन जहां हुया kana ona abo gomke tikin kin lay account bon gaya je dharti re adigan jati samaj ten bilupt lekan অবস্থা রে ko setra kana adigan do ko bilupt na mujad ena ar adigan do mujad hor re menak koa ar Bharat disom re ho
abo adivasi lekan ko bahasa संस्कृति te adigan jati muchado hore nitok po setera kana to noa miti sondes abo Biswa Adivasi Divos Lobon pasnaw darea'a noa agenda idi kate abo karjokrom bon dohoya ar katik noa cetare charcha kate arhon jeleka bes hui darea'a des mane do agenda jeleka rebon highlight darea'a onage jahan bicar gomke abo samangkaut bona emak bona nyut pasta jahan bon mena mare dahar pasta ar bangkhan jahan tehen bon menea senggel bicar birodhi pasta rehon noa senggel do juluk kana nito adigan jaga re mare dahar reak